John chapter 20, we are reading from verse 19. Kwathi kusihlwa ngalelo sonto bafuthi endlini ngekwesaba amaJuda, Jesu wafika kubo, bambona seme emkhathini wabo, wathi uthula akube nani. Asababingelele wabakhombisa tandla takhe nemhlubulo wakhe. Bafunzi bakhe bajabula kakhulu nabayibona inkosi. Jesu waphinze futhi wathi kubo, uthula akube kini. Njengalokhu babe angithumile mina, nami ngiyanithuma. Wathi kubasho njalo wabaphefumulela wathi, yemukelani moya lo ngcwele. Noma ngubani lenimthethelela tono uthathelelwe, kanti futhi noma ngubani leningamthethelela itono akathethelelwa. Lomunye wabafunzi bakhe labalishumi, Tomase, lowakuthiwa liphahla, abengekho emkhathini wabo nakufika Jesu kubo. Ngakho-ke laba labanye bafunzi base bayamtshela bathi, sibonile inkosi. Kodwa yena wathi kubo, ngaphandle kokuthi ngibone manxeba etipikili etandleni takhe, ngifake umuno wami lapho bekunetipikili khona, ngifake nesandla sami emhlubulweni wakhe, ngeke ngikholwe. Wathi sekwedlule liviki bafunzi bakhe bandzawonye futhi kuyona leyo ndlu naTomasi akhona, iminyango ikhiwe. Jesu wafika wema emkhathini wabo wathi, uthula akube kini. Jesu wathi kuTomase, faka umuno wakho la, ubone tandla tami. Welule nesandla sakho usifake emhlubulweni wami. Khawula ungakholwa, kodwa bani ngilokholwako. Tomase waphendula wathi,
Nkosi yami, uNkulunkulu wami, Jesu wathi kuye, uyakholwa ngobe sawubonile. Maye babusisiwe labo labakholwa bangakaboni. Jesu wenda tibonakaliso letinyenti embi kwabafunzi bakhe letingakabhalwa kule ncwadi. Leti tibhalelwe ukuthi nitawukholwa ukuthi Jesu uMkristu, indodana yaNkulunkulu, nekuthi ngokukholwa kwenu nibe nekuphila ngelibito lakhe. Nalikalifa nelila Kristu. Akabongwe Kristu Nkosi yethu. Siyakholwa kuNkulunkulu omunye uyise somandla, uMenzi welizulu nemhlaba, newakubonga nokubonakala bonakali. Siyakholwa nakuyo Nkosi yinye, Jesu Kristu, indodana levela yodwa kuNkulunkulu, ivela kuyise kwetikazi tonke. uNkulunkulu ivela kuNkulunkulu, ukhanya ivela kuko ukhanya. uNkulunkulu uqobo ivela kuNkulunkulu uqobo, leyavela ingentiwanga. Situ sayo sinye neseyise lo wendiwanga yobo onke. Leila ezulwini ngenxa yethu singabantu, nange usisenzisa. Yaba inyama kaNkulunkulu nomngcwele kuyo intombi Maria, yaba ngumuntu, yabethelwa esibhakabheni ngenxa yethu, kubusa Pontiyo Pilato, yahlupheka, yafa, yabekwa elibeli. Ngelilanga lesithathu yabuya kufa, njengokusemibalweni yenyuka yaya ezulwini. Ihleli ngasekunene seyise, yawuphinze ibuyele luthumo, ilekwa ihlulela abasekhona.
Nkosi lophilesabo lo umabuyise nenkothana lo umakhanyise kanye neyise nenkothana lo washumayela neba kolofeti siyakolona kuloli bandalinye lelingcwele lelikatolika lebapostoli sivuma umpapa tisomunye wekuthethele ladono sibeka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhatsi letindako. Sunday school. Baptismal grace. Wahamba nathi, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi, Siyabonga. siyabonga Jesu, Siyabonga Tawe Lesulu. Siyabonga Jesu. Siyabonga. Siyabonga Jesu. Siyabonga. Siyabonga Tawe Lesulu. Siyabonga Jesu. Siyabonga. Siyabonga. Hamba nathi, wahamba nathi. Oh, wahamba nathi. Oh, wahamba nathi. Siyabonga. Amen. Ivesi lami litholakala kwitabulelo 116 verse 1. Ngiyanthanda singathi ngoba ulivule ibhani elingasawona. Ngiyelele egameni likaJesu. Ngisamfaka Mateyu 5 verse 9. Babuthi kusukela balamula ngoba wathi awufana baNkulunkulu. Amen. 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 Angibingelele bazalwane likaJesu. Amen. Verse lami litholakala kwitabulelo 100 verse 2. Ngiyadinga ukuthi nguNkulunkulu ngisimakathe. Sidinga ilizelo lakhe sibantu besandla sakhe. Amen. Amen. Ivesi lami litholakala kaJohn 15 verse 1. I am the true vine and my Father is the vine. Amen. 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 Asibashayele tanda. Thank you. Siyacela bandla lenkosi ukuthi sisukumese imeko yenkosi sisesikhathini sekuvuka ivukile. Ngiyacela bazalwane singathathi leli sebhodini iculo simsukumise ngeliculo. Hallelujah uvukile.
Luthulu 108. 108. Ayo, ke bazalwane. Ubelani inkosi ngenhliziyo nangomlomo ibonge ngentokozo uJesu Kristu inkosi owabethelwe emthini wophela uzithenga uvukile kufeni ivukile iqala budo yesivuno esingcwele isivuno sophelela mhla efika amabele avuthiwe amama Kristu amahle ayakuma phambi kwakhe evukile kufeni nasesivuke noKristu siphuma phando lwakho oluyimvula yezulu evele kukhanyeni size sithe lizithelo sizela emhlabeni silandwe izingelosi siyobana yenjalo haleluya umoyise ophezu kwakho konke haleluya umsindisi ozuze ukunqoba haleluya nakumoya umthombo wobungcwele haleluya haleluya uNkulunkulu Siphinde sithanda sekugcina bangcwele. haleluya komuyise ophezu kwakho konke haleluya umsindisi ozuze ukunqoba haleluya nakumoya umthombo wobungcwele haleluya haleluya uNkulunkulu haleluya komuyise ophezu kwakho konke haleluya
Anginibingelele bazalwane ekseni egameni lenkosi. Amen. Ngidawuqala nje ngelichaza kafishane ngelivi lami la ekuthinza indlebe kumbe kancane. Umfundisi ungavala. Ngiphephe ngumkhuhlane nje. Angathi noma ngisathane ini ukuba yini ngoba uqale nje into le 144. Ngalo ngathi nje ngibona ngiphuma nje. Ngicela sengiyofuna nephana doba ngase sekuyahlangana. Bathi ke manje ngibona ngibamba indlela futhi babe ngizongase kubayekile la ngidabe ivuka. Amen. Amen. Bazalwane ngicela ngikubonga yenkulunkulu ongcinile. Ngisafeswe namasonto enyathi. Kuthi ngiyosherisha livi la uNkulunkulu ungcinile. Akafuni uNkulunkulu ukuthi sathana ngilahle phansi ngoba impilo ukuthi engiyalala. Ebusuku ngivuka ngithandaza solonke ingozi. Yathi lo mtimba uyaphikiza kodwa ke ngibonga ukuthi ungivusile ngiyaphila ungivile. Amen. Amen. Sicela bekucela ukuthi inkosi ngiphile namasiseta nje endleleni ngisahubele ngaphakathi ukuthi ngiside uvule lo mphimbo uyekele lokuba nalengane ngithi awufuni ukukhuluma kahle. Kopha ke nyalo ngithemba ukuthi niyangiva. Amen. Amen. Bazalwane bese ngibuka ke nemfundisi. Singasinye isikhathi uhlakhulumisa ngomprofeti kaDishonweyo. Ngoba lesinye isikhathi nje uyakhuluma nje athi ngiyeta efike sengidowela lokuthide sengithi ngohlelo phakathi hawo. Ingathi lento vele seyitawenika anyway angibenzi. uNkulunkulu ke ngisabuka ifundo bazalwane basamukele assignment ifundo moya wangicilisa kakhulu ekuchazeni nasekushumayeleni inkosi yembusisi. Amen. Ngitawuchaza ke bazalwane ngosiyami ngathi ngithishela ngiyavama lokhombe ebhodini. Ndawuchaza kakhulu ngibuka iRevelations inemavesi lamayi few angu4 manje ngabuka from verse 4 to verse 8 but ingqikithi yako konke lokunye ngisho nalama Psalms ngisho nalama Acts ngisho nalokho but lengqikithi yonke uNkulunkulu uyibekela kuRevelations. Ngidawucela ke ukuthi simbuke lo Revelations lasi masimbuka ke bese simqaqunisa uthi ke lokho lekakukhuluma lapha uNkulunkulu kulesambulo. Yasengiqale ngalokuchaza ukuthi lesambulo saJohane but is God himself lo bekakhuluma nabani naJohane arivila letinto kuJohane. Lengilozi yaNkulunkulu ke wathi ngelanga umfundisi akhuluma ngalo mfati lo wekubaleka Haggai wathi udibene nengilozi yaNkulunkulu le ehlala yamkhulumisa wachaza ukuthi lengilozi yaNkulunkulu by then it wasn't just an angel bekuJesus himself. Amen. Seke nalakule sambulo is God himself there lokhuluma nabani naJohane. Remember Johane se ude ini. Amen. Angithi but Johane uyabona. Angithi and Johane la bhalawo kuleka kutshelo ngeNkulunkulu ngilanza ini ke lapha kule Revelation nilapha kuJohane ukuthi uNkulunkulu angasebenzisi letinto tethu tenyama. Amen. Usebenzisa takhe takamoya ngoba uyabona Johane. Leleka bhalawo libeka kubona kukhona khuluma khona lephambili uthi bheka ngase ngibona angithi lokho ukuthi kukhona lokubona lokukhona lokungasebenzisi le physical lengathi kumbe singake sisicele nje sikhulumuse lesibazana ukuthi uNkulunkulu asisike sembuleke lamehlo akamoya. Amen. Ngoba letinto tenyama
ndihambe ndibe fit kunelivo longeke udibo ledizinga ukuthi uvuleleke ini emehlo akamoya. Ngicela ke bazalwane ukuthi sibuke kafishane umfundisi wami the Revelation lapha kuvesi number 4 sitawaqaphuna kancane kancane ngabe sesiyabuyela ke bazalwane kahle ngala lahle ngicela nihlabele ngoba ngiyathanda ukuthi evaluate amakhulumo. Le Revelations uthi Johane lencwadi iphuma kuJohane iyemabandleni lasikhombisa lase Asiya ngalesi swati kuse Asiya but ngalesi ngisi is Asia angithi lamuhla siyamati Asia ngiva ngathi kuvakala kalula lesikhuluma ngabo Asia ngathi ema continents ngafundzeka ngani angithi unabo Africa bobanibani but why this time lencwadi ibhekiswe ebandleni lase Asiya ngakubuyela kiko kuthi akube kini umusa nekuthula lokuvela kuye labe khona ngivile mos umusa nekuthula akube kini lokuvela kuye labe khona asifithi mesite ku Psalms angithi masiya ku Psalms David Jesus the body the flesh of Jesus bese ngafike emhlabeni angithi but uthini manje kulabe khona bese siyagijima salo verse number 8 angithi usiteni mina ngingu alpha angithi lo shothi vele benjani bengikhona angathi masevana yini ngoba lo alpha is the first alphabet of Greek angithi is the first alphabet ukuthi sekuqaleni kube bese ngathi ngalesingisi singathi A phinze ungani angithi but ngale Greek ke alpha ungali ukhona ngale ekuqaleni there is nothing lengale emuva kwa Kristu angathi masidawufana kahle ulecaleni nga abevele akhona uphinze uthini nalo khona siyamake sifundzile ngaye emavikini laphelile evile lephelile ngathi ukuthi sikhumbutana ukuthi wafa wavuka wahlala emhlabeni wenyuka ngithi bathi ukhona phinze sibuke ukuthi lo Dawo uthi ngemalwengile uthi kasati ngaye lo Kristu emandla isike lesihloko lengiphume naso sathi the power of the risen Jesus. Amen. The power of the Risen Jesus. nome adiphathile maybe uhambile physically ngesisambona lana bangithi but sinaye ngemoya wakhe but unemandla mase siwabuka ke lamandla akhe siwaqaphula kancane kancane sitawaqala bazalwane siwaqale la ku 8 angithi u8 ngicela ningivulele bazalwane angifuni ukuthi bese ngize ngikhulule ngibhala phasi ngoba lokhu ngimo ubhala phasi ukukhanza moya akukhulumisa ungakafundi amen. It's Acts chapter 5. Hallelujah, hallelujah. Uzama kongalivi. Yes. Baletha abapostoli balemisa emkhulu umpristi lomkhulu abavela wathi
saniyalisisa ukuthi ningafundisi ngelibiko lalomuntu kodwa asenibukele senikwendile senisakade lemfundiso yenu yaze yagcwala senisakade lemfundiso yenu yaze yagcwala senifuna ukuthi sibe nelicala ngemuva kwakhe. Petro nalabanye abapostoli baphendula bathi kufanele silalele ukulalela abantu. uNkulunkulu wabokhokho bethu wamvusa noJesu ekufeni emva kokuba sembulele ngekumbethela esiphaphaneni. Amen. Amen. Othini-ke kule misebenzi yabapostoli sibuka loKristu lokhona. Amen. Sibuka loKristu lonjani? Lokhona. Uthi umsebenzi wabapostoli kulabafunzi mabababita lapha usise makacala umfundisi wasasesifunze ngaMark. Kodwa tangibuka singivele ngela ngaphandle ngivele. Mark uyabaleka mayishisa mabona siyashisa uyabaleka. But kunebafunzi labathi lokho noma kushisa noma kwenjani bativalela endlini angithi. Sifunzile kuJohane ukuthi bebativalele kuJohane angithi bativalela endlini because of fear. But the power of the risen Christ lo Kristu losapha emafundeni emhlaba ngithi so unemandla ekwenta info letehlukile kule flesh lebekangiyo before sewenta ini lo Kristu so ngena kuvalile. Amen. Amen. Simchaza ungena kuphi kuvalile. Phinze sibona labafunzi bakhe labalandzeli bakhe sebena timangaliso letinkulu through ini umoya wakhe lekabaphefumulela wona lomoya lwengcwele sebana tinto lesehlukile ngelilanga linye khaya sibatawufundisa kuphendule 5,000 ku increase in the number. Siyavana mos. Lo Kristu in body bekade abasekufikeni kuphela maybe for the day noma for those hours angakhoni kuyofika kuphi enkomazi. So bantu basekufweni population yasekufikeni encebe kadawu khanza sibaba ngu20 but labafunzi ngemoya waNkulunkulu bese batfolele sibinzi angathi noma number 3 angithi the power of the risen Christ uniketana ini sibinzi. Leli qoko malibamisa libayalisisile ngale chapter number 4 angithi chapter number 4 laba masebaboshiwe bakhanza ukuthi moya waNkulunkulu yabakhokha angithi baphuma babosapha bababita ngoba bangafunile kuba kulipisa ngenza ukuthi basaba abantu base ke bababita lese bababita mostly senendila lemvusi inyalile lo sifunza ini ke sifunza ukuthi kuletinto talomhlaba lokufuna ungatifaki engqondweni yakho. Kuletinto talomhlaba lokufuna ungatilandzeli ulandzele letimiso taKristu lobeka khona lokhona. Kunetinto Kristu lekati impacta kithi thina balandzeli bakhe lelive letaba like senikwendelani lokho noma lithi ningakwendi lokho. Yeah. But ngekuthi wena you got the revelation yekuthi lokho akwendeke wende. Kristu lovukile phinze usiniketa assignments. uJohane uthi njengoba nami baba bekangithumile nami sengiyani usiniketa iassignment. Bazalwane sithunyiwe asendi ngekubona kwethu bathi sithunywa ngubani ngilobeka nalo usengafiki ususetakuda sivele mos sithunyiwe kuyi assignment yekuthi maybe nalokuthi ngimela kanti ngithunywa ngilochaza nambhalo njengoba ashido revelation makaqala athi bapho ususiwe labevalini labafunza phinze benze ini lombhalo. Akusibo bonke labantu abafunza with understanding.
Inkosi emsani kusisi. Amen. Ngisabiyela ke ku Revelation sibuka Kristu lonemandla. Ukhulume Revelations. Namuhla wakhuluma ngekuthi akube kini umusa nekuthula lokuvela kuye labekhona nalokhona nalotabo nakuyo imimoya lesikhombisa lesembiwe sihlalo sakhe sebukhosi. Angafiki Kristu cela kuma la kule mimoya lesikhombisa. Kuke kwaba netimfundiso letingathi ngulu lehloko letin7 angithi noma bani sathane lehloko letin7 benhlelita nesinyoka abanibana ngithi nyoka lenjani njani ibani lokunjani. But mwenyele semangisafunda ukuthi this spirit ngake ngakufunda but ngangakugcili kangako but nginakela amavile ukuthi ubusisiwe utawuza. Mangibuta lokuthi yini lemimoya le7 what are these spirits all about? Ngaphuma neligama lelithi is a total completion or the perfection of things. Ngobe le spirit saNkulunkulu, the spirit sebuNkulunkulu saNkulunkulu. Sihlukene maybe kan7 the spirit of the Lord, the spirit of wisdom, the understanding, the counsel, the might, the knowledge and the fear of the Lord. Mase ukuhlanganisa kohlukani kwanekanye angathi masifana yini. Mase sihlanganisa kusikhombisa kusiniketa ini the perfection, the complete of the manifestation of the spirit. Lokusho ukuthi lephlalo saNkulunkulu lebeka sibona Johani lapha kwakukhona yonke kwakuhlangene lokubadesi kwakunaleshiyana mbonga yonke yebuzulu inkosi emsani kusisi. The spirit of the Lord isekuqaleni then ekugcineni pheze sibe nani na the fear of the Lord, the spirit of the fear of the Lord. Letinto uNkulunkulu ke makathi buka Johani uNkulunkulu uthi there is nothing vele lengenteka angekho lobeka khona nalokhona nalotawuba khona nalotawubuya ngithi. Amen. Josho sithi letinto atihlangani kumzalwane. Athi umzalwane ukuthi kude sikha imbinji noma ihonji where God is not there, where Jesus angeke angene, where the spirit of the Lord singeke sibe khona. You can close the windows, the doors and lock everything, but the spirit of Jesus, the risen Jesus, sit again. Amen. You can be under cave. Ungakhanza ungaphasi kwemigeze ungakhanza ukuphi noma kusehlathile njani noma bekubhekene letimamba letinjani. The spirit of the Lord is there. Amen. The spirit sakhe sinani sine-understanding. The spirit sakhe sinani sine-counsel. The spirit sakhe sinani sine-might, sine-knowledge. Akukho lapho angekho khona. Makambonga David la ku-Psalms uthi ngibonga insinziso yami ngobe angeke ngisafa. Masingakhumbula itinkonzweni ta Good Friday ukuthi kukhulunywa ngaye ukuthi ungubani Jesu. Amen. Angithi? Amen. Uthiwa utalwa nguMaria. Ngathanda kakhulu ukuthi ngimbuke ukuthi lo Maria wayi a female nyalo phela ngobe vele umfati sokhombisa kanlesi wonile lena kwalalela inyoka. But ngekuthi kufuna kube la the new Eve leta ngobe uNkulunkulu makakudala kahle kahle vele le engathi neEden bekafuna nje sikube holy. Angathi noma sivana yini kube holy the ma offspring akhona abe holy. Angathi noma sivana yini. In such a way masebonakala lengathi neEden uNkulunkulu sekalahlekelwa ke kuna info yakhe le precious lenguwe lengini. Sevana inasalwane. The precious lengini akathulisa uNkulunkulu athi hayi ngobe sengithetheke asale bahlaba imvu nemathuba benjani uthi I still need that Adam that a mindset lebenginayo ya Adam. So like
lekhaya ezulwini indvodzana yakhe uyayithuma athi hamba mani ungilandzelele abantu bami ngobe le ndvodza yenteke le sebatakufa futhi toti kanti mina ngifuna baphile nami ngiyabatsinga. Semakufika ngelesikhathi sekuthi sewuyasilanza ngaye Jesu lobeka khona lokhona ngithi abevela khona Jesu lekucaleni. Remember uNkulunkulu makakhuluma phela uthi asakhe shothi there is someone lekakhuluma naye ngithi asakhe lokhu tawuba yini umfanekiso wami ngithi lokhu ukhona ukuthi kukhona la communicator naye akekho yedvana nje ungilobuthathu bakhe asesakhe then kuyakhiwa ke lo yamuntu ke the flesh lengibani lengada angithi then ngemasafika ke Maria sekatosi athi toba ngilentfombi lephiwo ikhulelwe ngamoya loyingcwele sekudaleka Kristu vele lo yini lo holy angithi lo tawuba nemandla ekupenetrate umhlaba makabonge uNkulunkulu amen nga Kristu wethu lo penetrate umhlaba kude lapho angangeni khona. Maybe Adam bengakhona epenetrate umhlaba bekade awulima nje kuphela but lapha sekuthiwani lo Kristu wethu uzopenetrate umhlaba. Ngiyengithi ngalesi sikhathi manje ngithandaza emfundisi ngithi ubukatimvo ngithi hayi manje lathi tinyanga tine faith lenkulu because dingathe sathombe sami ethi sifake la isivalela phansi ngale dindele stado tine faith esitakhunga so damba dokubhubhela lapha emhlaba yathini there is no one lodakuvula lapha but sibonga ukuthi thine lesibazalwane saniketwa naNkristu lo penetrate umhlaba. Ngiyengithi mase ngitibita letinsabadakini babedlamini babemkhulu ngithi uNkulunkulu dathi tonke letinsabadala ngase ngikhanye etini kunakuphi kuningi lokwentiwako la kulenzayo but lokuthinta mina ngibe sengiya exclude abazalwane lokuthinta mina lokuvalelwa la kuletinsaba wena Jesu nemandla wapenetrate umhlaba. The risen Christ. Yeah. Ize ngiyele kusambulo msalwana. Kuthiwa kuye lo sithandako nalo wasikhulula etonweni tethu ngengadi yakhe. Wase naye emakhosi nebapristi kuNkulunkulu uyise akube udumo lebukhosi phakathe naphakathe amen. Sengilanza nangunumber 7 lo sishiya nesayini. Lalelani la. Listen here. Uyeta ngemafu onke emehlo ayawumbona. Ngisho nabo bonke labamgwaza nato tonke tive temhlaba tiyawukhala tilile ngaye. Yebo akube njalo amen. Amen. Why manje when I'm revealing this to Johanne because phela mase kabonakala ngemafu vele sivile lokuthi uyasitshela ukuthi sayondilungisela ngiyabuya ngilonanza vele silinzelele ngejabulo lokuthi mase mbona esawujabula but kuthiwa tive yawulila ikhale ngaye sengiyabuta ke why ilile because mina ngabe kune celebration it's because ukhona labangamvumi live like ngathini abangamvumi nje bathi there's nothing nje lekhuluma ngaKristu abantu basevana bese baba khona abangamvumi ngale tende mangambuta ngelilo ukuthi hayi ukhona vele ngiyamali nguNkulunkulu uyaphila Jesu ukhona wavuka Jesu usentele imisebenzi emasako but le tendo takhe ikhombise ukuthi yena sebenza kanjani uyambethela solo yena wena kanjani uyampika solo yena nje akaqonzi akafunde lokuva kahle ngaye manje makuthiwa tonke tive tiyakumbona ngithi okay ingani we have lele lapho ecaleni ukuthi Johanne ebandleni lase-Asiya abengi7 ngalesa sikhathi
but abengakhulumi ke ngeNkulunkulu abhayise vele especially kuleli bandla lase-Asiya sevana abekhuluma the church ngase sesikiyo namuhla ngithi the church shothi akungasi into yale period nje ya Johane le kuthi maybe khuyona le 7 churches lakale cha kukhulunywa nemabandla onke eNew Testament nalama ayaqalwa nje njengoba sesinathi nawo utawusho mayintalela mayimabandla kukhulunywa nathi angithi sesibale amen seke mbase ubuka lokuthi tonke le divide yalila ililelani bamphikile kuthiwa onke emehlo ayakumbona ngaba like emehlo hayi phela labafile batambona nje ngoba ngaphasi emhlaba kuthiwe bonke nje labasesihogwe even in hell they are going to see Christ but kutaba nenkinga letawuba khona kulokubuya kwakhe labanye batambona banga connect ngiyengisi mangikhuluma nebantwana ngithi kunenifo ngifundisa ngoba geography ukuthi kune force of gravity whatever lo jijelete udawu yaphasi but there is a period lapho khona I force of gravity iyawuphelelwa ivelo iyawuphelelwa imetha yayo nje because uyawuthi makabonakala bonke labana the magnet of the Holy Spirit in them they are going to venomous without attractana but kukhona batawusala angati ke bathi ngiyeva nokuthi tawuba khona ukukhala nebulili labanye inkosi yami besilabela ingoma sisebasha sisithi imfombi letisha yawugijimile edinthabeni but nedinthaba tathi cha nathi sinedinthaba text kude lotabe afuna labanye basibojijela elwandle luthi nalo nami ngisaya khona uyaba khona ukukhala losho ukuthi ngiyabazana kusho ukuthi thine lese sivile ngalamazi sawaqonza masingasali la uma ngabe lobeka khona ang-alpha lotawuba khona ang-omega uma sabuya sekabuya sesimbona ngelifu sesimbona eda singasali let us be magneted sidibane naye siyebuye masiwa onke emehlo nalabafile Paulo bayakumbona venomous nalabafile ngathi ayamfundisi utankoreka kodwa ngiyethemba ukuthi benguva ngomoya lebengubona kuthiwa lalabangale boMoses laba before Christ ngala kuqaleni bona batawusala ngoba kuleludlu laba abaKristu labathi singakabonakala baphakame naye baphile naye lo 1000 years ngithi then bese after that sekuyangoleze bayavuswa ke nalaba febakhona sekutawuba nalokufaka esibili lencwadi ya Revelation yayikhuluma ukuthi utawuba kanjani se kufuna bese uyadadi ke wena ngobe wena uphila ngalaka after the death of Christ ufuna utata ukuthi wena vele the first flight yakushiya ngeke kwendeke second flight the second flight seyalaba labafengale boMoses angithi lalaba ngalicaleni wena ngala hamba lungisanyalo ngathi ngayelelanga manga betilifo ngamane nje ngaluzi le magnet yasekhaya nawe le mema kuwe uthi kulo Christ lobeka khona lokhona lotawuba khona cela manje simagnet kuwe cela manje sigcwaliswe ngalo kukhona bakhe inkosi emsayibusisa Jesus. lokubuya kwakhe utobona ngubonke bantu lelizulu nalo idafuna ngisemangifundza ke incwadi yekuqala nje eBhayibhelini ivesi lokuqala lithi God created heavens and earth wathi kuna earth la akakathi heaven and earth kuthiwe heavens and earth yebo kona masukuletha ngala esiswati ngisuwadala izulu nemhlaba but mase ubuka vele lama heavens akhona ngoba ke kusonke livele kini
kunasemkhathini angithi letimbu letikwe emkhathini so it means kude lokungeke kumbone donke ive itawumbona lokulila kutawuba khona because of labo labamrejecta Christu is everything the powerful a risen Christ is everything akukho langekho kiyo angathi noma sifanele nasana akekho lapho angekho khona simbona ke ngiyethi biyela futhi ngale ngoJohane lokuthi uvula kuvaliwe angene ukhiyiwe uyasuka uThomas mabamxoxela kulendlu bebathe ngiyabuka mfundisi ukuthi ngabe is it the same house lebeyamakhi yini akhanza ukuthi yangalela lokuthi ngifole ukuthi lendlu bebakiyo bekule yamakhi yini ngobe namhla sifunze ukuthi kunendlu yamakhi lapho badla khona ila supper sengithi ukuthi lendlu uma kuthiwa they were in on the same house ngale qale nansi uyafika uyakhomakalisa kule bathi khiyele so Thomas was not there makafika yena so hayi ayikho la ngithembile mina uthemba ukuthi ngibone vele ethi vele ngibone Jesu abengekho nabo kulesikhathi Thomas abatshela angathi ngicela sihambe ingane kahle abengekho nabo Thomas makathi kulaba mina ngeke ngithembele ngitshela kona ngisho usufike embaba ufike la kini la nambona nina faka tanda vele nini nje ayi mina ngeke vele ngidawukhola ngekuthi nami ngente njani kube njalo kuphela iviki nanzelo number 7 ngifundise why lo 7 ube nangale kuvele kusambulo kugqizelelwa lo verse 7 ukuthi walalela njani sengalapha kuthiwa kuphela iviki 7 days baku the same house pins Thomas sewukhona phinzi yatibonakalisa uqonzana ke manje soqonzana nabani ke one by one nabani na Thomas uthi ye Thomas ivele bona abengekho Jesu le Thomas makabatshela ukuthi mina ngikhona asho mafika wathi ngilosini nami ngayibona leli bemedima asebafere bengisho bengi 2 point ngimphikisa ngeke nginyoke bengi 2 point ngabe isuka la yalapha ngeke mafere ugalekala base usibongekho but lo Christ lesafika la ku Thomas manje uthi ngife sothi soyakholwa ngoba ngibonile Thomas bekumele lembe ngikase Thomas athi uve ngabani utshelwe ngibani ngubani lemfuthi ngubani lempimbi lefika yakutshela ukuthi ngithini. But the power of the risen Christ, the Christ losane spirit manje se kuya ekhaya spirit sekubusa nje everything uyathi umvile. Amen. Mangithi everywhere everything ngisho ukuthi kude lokutamigeja ngisho umqabango wakho utawuva Jesu and noma umqabango wakho angawutsheli bantu but is going to give you in a reply yalo lokucabanga asumthandazo wasesheshi sonile ngicabanga ngikhuluma nangekwenda nangengakwenda lebekufanele sikwenda ngobe ngalesi sikhathi siyaqabanga ngathi babe ngishaya ibhangi manje fola mali umcabango kungemavi lo wena ngayithuka umfundisi ngisafunza sona leletha kayisambulo yabona lekhaya ezulwini vele kudzingeka lokungelisa ngoba lekhaya ezulwini kunemabhuku lengakufunza ukuthi kuneti incwadi safunza lesambulo kuneti incwadi ezitawuvulwe bazalwane ngisho incwadi lamagama lengakhuluma emlomo bese kuba nencwadi yetendo lencwadi yemicabango ngaba like eJesu kanti kahle ufuna sale awucabanga kabi ngoba kuya recordwa ngiyadi nale nokuthiwa yi secretary noma i type bani bangena
lelekhaya ibhizi nje waqolisa nakhona iyabhala sokuqolisile toti konke lokwendaba lokusho ukuthi lo Kristu lobeka khona lokhona there is nothing lengeke ayadi ngawe kwakho kubika konke kubika konke ulingisela abafundi bathi kanti ufuna sente silalele isisente inthandvo yabani ngoba thina ufuna sente inthandvo yabani yaNkulunkulu noma ngabe le situation ikwena wena ukuthi maybe uve ngazo usathi ngasa ngiyekele lokhona but remember lokhona uyabona. Amen. Ngisaqhubeka ke bazalwane nibuka the Revelation and the temple nama ex anamuhla nibuka ema-Psalms. David uthumisa uNkulunkulu ngihambe emfundisi ngangayithandi indzaba yale prayer book wanamuhla because ibese i-prayer book ayisanginiketi isihloko emayiniketani ukuthi ngawufunza kule ma-Psalms la yanginika isihloko ngaba like isuka ngani yona lenzaba ukuthi David bese sovakala nje sengathi simakaze ungemandla ami lengoma yami sewuyisinziso yami isuka ngani yona lenzaba mase ngithi ngiyahamba ngiyofunza eBhayibhelini ukuthi sekubonga insinziso yasimakazi lokusho ukuthi lo Kristu abevele akhona asinzisa solo noma nje ke akhona nanyalo solo wenda njani uyasinzisa net lokutakwendeka ke lapha kuluya wesithathu lesekabuya sabe sekade uhlule lolo khona ekuqaleni uyasinzisa solo ufuna umuntu uyamthanda nalo khona nyalo solo kuniketa ama-assignment because uyakuthanza solo uyakuniketa netembulo letinengi ushito akhonza umfundisi wathi kuningi emaberegisi Kristu lakawenda ekuvukeni kwakhe langabi recorded lapha phasi because angicabanga ukuthi akhona kuliphatha leBhayibheli bedaba likhulu because kuningi lekakwenda ekuvukeni kwakhe lokusho ukuthini kunemandla ekuvukeni kwaKristu lo Kristu lovukile unemandla asesithi ke letinto setendeka makavuke kuwe nawe ezi avuka atigcwalisa mo ugcwaliswa mo ngalobu perfect bakhe ngale completion you are going to have more power kude devil akakhona ukwehlula ngako uma ngabe kuwe Kristu avukile ngalesinye isikhathi ngiyengisi kubanga besikolo ngosiyamhle ngibisi lesini ngabo sethisa mfundisi sekuma le lesson mase kufike le cherub uthi kude longa siko pregnant you are pregnant with Christ but it's up to you ukuthi lo Christ lo pregnant yena umondla kangakanani kwete okhuluma ngene inkosi amngana ntwana lamnani noma lo munye ngene ududa langwaka but ukhale ukuthi abamuze ngangana ngumdeni ngenxa yokuthi asimondli lenvodzana lokhulelwe yona lenkristu in spirit lenkristu kufuna ukuthi uyondle ngiyengibatshela ukuthi uyondla kanjani udinika lesikhathi sekufuna nje lemibhalo uyifune futhi uthi mangabe ngiyabekisa noNkulunkulu ukuthi uyakulidela athi funza lokuthide but uthi iphutha lokuthi why at this time why kubeka so the time wena wembuleleka the time ugcwaliseka ukukhula lo mfana wangekhathi Amen. Bengicela ke bazalwa ukuthi sesifunzile kaKristu lonemandla ekuvukeni kwakhe lo tawuvuka evuswa nguwe ukuthi abe nemandla futhi empilweni yakho kune into yinye lengithanzile ngalabafunzi bakhe Kristu laba sebaqala manje sebashumayela benaloku naloku betha imimangaliso kwabona sebanesibinzi nawe thandazela uNkulunkulu ukuthi akuphe ini sibinzi ngobe wena phela sona Kristu lovukile Kristu lophilako kuwe akakafi wakho Kristu uvukile unemandla nawe ecela lesibinzi
embi kweliqoqo amanje icoco lakangwani ikhona nansi iswayeni icoco mfilana Swati embi kweliqoqo sengimisiwe nje embi kweliqoqo mina ngawo ngicabanga sengize ngiphethe nemaduku ngiyasula ngiyakhala ngindabonke but kunenfo le bayibona labantu beliqoqo lapha kubo Peter kwathola abantu besibadzelela kangaka labantu besibinzi lesingaka sinjani kanle lemfundiso lebayitholile yalomuntu loyo it's because you are filled with the spirit angeke ukhone uhamba noma uthole emandla ekuma uqine noma emandla ekufacea into noma emandla ekwenda lokuthide you don't have the spirit in you uyamdzinga moya lo ingcwele lo lakunika ini emandla ekuqhubeka emandla ekufuqa emandla ekuma lapho khona leti info dishaya njengale liqoqo liphethe ligancane bayaboshwa abazalwane it wasn't easy kulesikhathi lesi sebapostoli because kwakulukhuni babe bashaywa labanye ukuthi uma ufunza nekufa kwabo uve kusemadoda athi kumedini sine sitawuthi lamvulela sithini ukhona nje lo moya lo masenkohle igama lakhe kuthiwa wafake ukuthi bamkhungele embongolweni bese lembongolo ihamba la staradini ihambe yamkhulisa wavithika wazi waphela ngenxa nje ekholwa Kristu sine lapho khona kuzokuthiwe noma engangikuphi uyashumayela sebhasini nakuphi bathi sine asikweni lapha kwakumedini laba bathi valele endlini vele kumetima kuyashisa asinaba nawo emazaba ekuthi lamvulela sine siphile ku situation noma ku environment lemnanzi yebuKristu lengabe khona singasiphila kamnanzi siyafakaza ngaKristu kude lokusicindezele njengalaba ngicabanga ngibofakazi nangiJohane phela bamfaka emafutheni nabila wangeke kwakungesikomelula bo Peter babashayela babhekisa phasi labayi kuningi lebakwenda lobe kubhlungu kumaKristu but namuhla sivuswe ngaKristu lonemandla Kristu lo powerful longena kuvalile lova inkulumo tebantfu tonke lo penetrate umhlaba sathane ngizide mangihleka angathi noma bese kungumoya imfundisi ngoba bengilele mina but bengihleka ngedwana uthi waKristu wahamba kude negotiation akafika wayenda nasathane lephansi le mala zalethi